Dobar dan. Ja sam Gordana Borović, okolica Varaždina. Imala sam na jajniku tumor i 2 put sam bila kod doktora. Prvi put sam trebala ići na operaciju, drugi put kad sam došla rekao mi je da taj tumor miruje. Treći put sam išla opet na kontrolu i rekao mi je da nema što operirati. Pošto sam ja saznala od prijateljice za gospodina Omerovića, pratila sam njegove tretmane i radila što je on govorio. Gdje ruke da držim, za bolna mjesta. Evo, sad kad sam došla na kontrolu, nema što operirati, još jedna kontrola me čeka, 2. mjesec i nadam se da tu bude kraj tome, da više ne bude problema. Daj Bože da ne bude. Ja se zahvaljujem od srca gospodinu Omeroviću. Imajte povjerenja u njega jer to je čudo šta se događa.